Prvo kad sam došla ovdje, bilo mi je ono, znaš šta, par igara, nije mi išlo i ono, ne znam šta mi se događa. Razmišljam o tome jesam li ja uopće za to. I onako pogledam prema njima, ne znam, onak, znaš, razmišljaš jel te osuđuju, onak, možda misle da ti stvarno nisi za to. I onda u jednom trenu kad shvatiš po njima da ono ne gledaju na bod ko na nešto što će tebe opisati, što će tebe osuditi onako do kraja. Dobro, na tebi se stvarno i vidio napredak taj od početka tjedna, ali ne samo u samom nastupu, nego u tvojim reakcijama, tvojim doživljanju i poraz. Znači drugačije si doživljavala i poraz, drugačije si doživljavala i pobjedu. Niko neće sa mnom i uvijek ostajem sad u igrama zadnja i niko me ne bira i tek sad čekam druge krugove. I stojim tamo sama, nisam izabrana i prvo sam mislila da je to stvarno nešto osobno, da ljudi stvarno ne žele sa mnom igrati nešto. I tek sad shvaćam da sam ja zapravo tu najvrijedniji član plemena i da ja zato ću sve manje i manje igrati igre. Pa jel ti primijetiš na sebi taj osobni napredak od početka šoa do sad? To definitivno. Pa meni je ovo bio cilj zapravo, dolazak ovdje, nije mi bio cilj da dođem da pobedim, nego da zapravo, što svi kažu, pobediš sebe i da vidiš promjenu. Kad sam prvi put bila iznominovana, bila sam u fazonu, meni nije vreme da idem kući, jer ja i dalje nisam vidjela tu promjenu zbog koje sam došla. Ja neću da idem kući dok ja ne vidim tu promjenu. Tako da, možda sticajem okolnosti jeste Kristijan pustio i ja sam njemu zahvalna previše. Jer ne znam koliko bi dugo mogla da držim, ipak je to iz ramena i on je muško i jači i tako dalje. Ali eto, sve se dešava s razlogom i taj prvi put kad sam ostala, skapirala sam da moram da se promenim malo brže. Oni su kao muški ljudi jači i svi su očekivali da će ti ispasti. Ali niko nije računao na to, oni su htjeli izaći, ali je tebi to opet mora pokazati da ne kao sticajem okolnosti su oni htjeli izaći. Ne, sticajem okolnosti si ti mentalno jača i mentalno si više u ovoj igri nego oni. Doslovno. Znači ti si pobjedila, on je bila ali moraš razmišljati o tome. Znači ti si, ovo nije igra snage. Mislim da u oba plemena nema niti jedne osobe koja direktno manipulira sa situacijom ili drugim osobama. Tako isto mislim i za malu Nađu. Ispričala mi je cijelu svoju prošlost i ja sam zapravo iznenađena koliko je to jaka cura. Ne znam kako bi se ja ponašala da sam proživjela pola onog što je ona. Po svim tim situacijama koje je ona prošla u životu, ja mogu reći da je ona jedna od jačih karika crvenog plemena. Znači, mentalno si jača u igri jer si htjela ostati, ti si ovo htjela, oni nisu htjeli. Znači, opet gledaš, ja sam ih izbacila. Znači, uopće ne trebaš razmišljati o tome.